Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, seteja para alim, para kiai, sesatejana abtina sangat amul jaki, langkong-langkong seteja rombongan keluarga besar Kiai Sidri Pacung, setejana tak ketikalen abtina sangat amul jaki, juga para kiai-kiai selain, para guru ngaji, para pimpinan masjid, pimpinan pondok pesantren, pimpinan musola, seabtina, satejana abtina amul jaki. Wabil khusus senyepoe Masjid Nurus Salam, sateja kepengurusan takmir langkong-langkong ketua takmir Masjid Nurus Salam, asarang seteja pengurus remaja Masjid Nurus Salam, juga seteja sengireng memakmurkan Masjid Nurus Salam, dek kasatejana abtina banget amul jaki. Tokoh masyarakat, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Mending Timur, asarang sateja seabentuk pemerintahan tisaipon abtina sangat amul jaki. Sateja beletangkeh tantretan kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, satejana abtina sangat amul jaki. Langkong-langkong cakanca jam'iyah salawat, apanya mana? Wasilatul Mustafa. Cakanca jam'iyah salawat Wasilatul Mustafa. Dari Kak Dimam dah. Dari Pacung. Satejana abtina sangat amul jaki. Malar mantar kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mantar-mantar kaula ajunan seteja sami-sami kenging syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sesami mulja, orang eka pekeli orang ampun labede lamba. Nabi Yusuf alaihi salam eka pekeli tare tanah, padahal tandi salah aja. Orang eka iri ireng lain labede lamba. Nabi Yusuf nih kan tandi salah, eka iri iwan tare tanah. Bentau usah bekel karena jadi biasa. Karena orang odi menikah pak tak salanjengah pada ben karep. Odi menikah beni cung padaan ben karep enten, tapi cung saberen ngadepi ponapas itu ti karep otak bekasokan Allah. Nika odi bagusnya. Odin kaula ben sampian panika bagus, tetina apa-apa bagus, nengi kama apa bagus, salanjengah nomor setong ki beda iman nengi aba biti seba. Setiap pun apa bisa osmon lah tak ada iman, ya ada lah.
tanda paling gampang orang iman odiin penikah itu juagi ke akhirat. Orang monpon odiin itu juagi ke akhirat tak gelum repot kan. Entar ke masjid sandal lagi bawa orang dan yetinah manter-manter tetia sempenan yang akhirat. Mare, ya sare kasare. Beni pahala juitin. Keng monjet pon letolos tada ruah keniat bah jeung akhirat. Mare. Abe jan ecale wen oreng, padahal abe tak salah tadi yetin. Nah. Tore beker, seoleh genjeren seecale napa senyale? Orang seecale ni le genjeren mah. Mun odi niat akhirat, lekas mari urusan menikah. Kaula ben sampian la bagus perembegen pon cek sepaan abe cek estonah du ongguan ongku mak ijo koco ben orang ijo kocoh ben reng lain padahal abe niat bagus panika keng pasteh pokok sabar ikaridai ban Allah milan ajan kanjing Nabi du ana orang ijo kocoh are katerima Allah. Milan apa? Sampian mun dupa-dupan benreng penter tak usah kebeter. King mun dupa-dupan benreng sabar ngastete. Raja tolan aja dia. Sampian mun amoso benreng penter ben kecak. Sampian sebiasa. King mun dupa-dupan ben orang apa beden nah. Bersabar not-nonot saja gaja. Raja tolan arwah. Sebab orang mon pak repan ni kadelimi bandreng orang du'an na manti ba manti du'ana mila nangereng kau leben sampian panikah nomor setong wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah kaniat odi panikah kaangkui ngaule kenjeren ng akhirat male tak batilan jeng urusan salanjeng kaula ben sampian kau dieun ikan niat akhirat gampang keng mun ikan niat dunya repot napa boy mun ikan niat dunya repot contoh sampian atau tolong ke tetangga keng karena tero tolongan lagi yang munandi barlo arwah tengeni orang apa mun la ata tolong ke tetangga abe le bagus ke tetangga ning oning tetangga tade nolong nih abe andi parlong itengeni jadi apa entar ke darusan ngage abe nangke ternyata beda sita entar ke din abe itengeni jadi apa bila begini nangke tak entar ge jadi berarti keng karena dunya je sampian ala labat ke kono orang buk saya seragaman buk sampian penikah ala labat ke tetangga tak usah nengenih toman ala labat abanja siapa mati kana anu tinara yang cerita toman ala labat mulai rojak orang ala labat penikah beniking pola natro ila labat nagi ya sampian mon sampian ala labet king karena orang ngasela labet di selaluang lesoh tada beres gentang luang bensin boleh kenjeran tak boleh kenjeran oleh baik sampian king mon sampian ala labet niat king karena Allah make depan kekenengan baik tak milo nase mulai nata saya jongok tak isi panapan je ilir pengari kebaik sabengan ulan tada esena muncet niat sampian karena Allah lah tahu make tak itemu je sampian ala labat Allah uning orang penikah pak mun setuju nak keng karena Allah ada tak betul di urusannya
Cale orang tak pada bekal je. Le pada ben mangken dari panitia dia. Pah mau ada pengajian pada ben. Tak sakapina orang ngedukung tan. Tina jadi ngaki. Apa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mada paswar ke Taif, mada paswar ke orang Taif, kita ada pak belekan ni pelpal pak. Mada paswar ke dia. Pelpal bener yang Taif, ajir gelicir doro Gusti Kanjeng Nabi panika. Sampai malaikat Jibril turun Kanjeng Nabi. Nguti sampian minta ke Allah, muka-muka orang Taif panika iya ada peben Allah. Engal lagi gunung si paling raja ben kuli yenci agi ke Taif. Mak le oning rasana amoso ben Nabi ben utusan Allah. Napa dia buna Kanjeng Nabi? Lah tak apaan atau engko pola anaan laku na sedu malam. Mun tak anan pola komboy ya. Kan pah depak Islam ke kulawen sambian. Cek saking Kanjeng Nabi ceremetan ka orang ben pegelen pak. Engko tak depak Islam ke kulawen sambian. Pada depak Islam tanda petes pak. Pada depak Islam tanda yancor pak. Ada teguna orang ni kata. Ampun Jibril, tak apaan benembun pola anaan si atorok lakuna sudu malam. Pita ben sambian, maki agam seragam ya. Atau kar sambian ben tetanggena, pas Jibril toron, arwah mau sona ben kan, jan Jibril. Iya tepak, dari mereng aku dunga bener jadi aja. Eba berema aja dem, potek gini apa? Petas pak, kancing aki baca pagare pak. Dari saking tak genana dena kaula ben sampean ben tak biri saatena kaula ben sampean. Ayo cek kapi paburu katunya pak. Sabareng monika niat katunya tak teti jember ka abetan. Bukti aki. Pan mon pon niat tak keng karena dunya tak kira tepat aja. Teti kiai re keng karena dunya. Aduh. Maki tukang teguh nemik kepada ben kule. Kau lesin aku mik panika pak belum tentu yang kena orang keramat benerin mati. Belum tentu orang sin aku mik pada ban kule yoncong ke berak ke timur. Yang kena orang karatu ke Allah enten keng lamu nemu nembian sing onci ke gula. Lagu nak gula berak madepak panika. Belum tentu tiga pacung gak ditoreng tak keramat punten. Beliau kak dintok yang pon lamulang santreh neng ilum telum panika. Ilmu na itabur ongku ban ikhlas ongku. Dubulun tanto sinuku mik pada ban kaulan ni kasi manti. Lum tanto pak. Napa boleh orang ngabentari sajan banyak salah nah. Takin pon kauli colok ni kebeklote. Layon ceng benambian. Salah nah mangun ceng gulem. Titi kaula panika pak nyon seborah. Kiai mon keng karena dunya tergantung jan dunya nasi nyantir lamba kita titipan apaan itanya ki bagaimana hukumnya asuransi wah haram berapa hukum asuransi haram tidak ada akad dalam Islam asuransi ngaku ibadat tiba apa tahu cek ibadat apa tanya ki boleh. Bagaimana hukum asuransi? Itu kan asas gotong royong. Jadi itu sunnah. Jadi kiai ibu tabunnya mana? Oke, motor sekelangkong. Nah, bapak mun keng lan niat dunya tak bisa aja. Hari sebelum mikratan dia. Kaula ben sampian penikah ngireng nyoon ke Gusti Allah menter-menter satujuh sebeda neng yabe panika ikan niat keng karena kaangkui ngaule kacumberan neng akhirat paki. Nomor 2, abe ni keberati ki bagus, mon abe ki manfaat ka orang. Kedua tanda orang bagus. Nomor situng abe ki iman. Nomor 2 abe ki manfaat ka orang lain. Ni keberati ki orang bagus ni ka pak. Caan manfaat abe panika nemong ke bini ben ka anak. Caan manfaat paling pun tena tak ganggu ka orang. Keng mun la abe teu rombuh. Tidak teguna tetangga. Ada berarti lebih ada masalah. Apa boleh pas tanya apa bantu.
Ya mara pong-pong sabenan. Kaula mau caan iman kaaman. Pokok mi'rat makin penikah cet tedek teguna orang kula. Saya kabenta bebejeng tu makmina ben macam-macam bab nyapa. Empian pecelengi deui na sia sujud ka Allah. Pateker kolot ya. Pateker pada ben burin polok wah sekali. Saya sujud ke Gusti Allah. Sampian lapar pateker cekeng tabun siapa sah. Keng mun tak nyapa ke teretan nah, keng tak nyapa ke tetanggeun nah, kindi perasaan soker. Ma intar galangi, kegenting masjid tak ada pak bejeng ambian. Mareles jelas kok. Ongku. Tina mak tahajud sambian, mulai diri mere isa wa. Kataker as-salatu khairum minan naum. Sujud tidak enggak sekali sambian. Keng ketetang ke kita nyapa, ada bukan labeng ke Gusti Allah. Lekeng kadang mun kasih aku odungan deh Pak, maki kebele ngak jadi tina rah nyari swarga lain kok ego wah. Cetak beding mun deja. Arab bolan kala kan nafson na kadang Pak. Tin cereng kok tak salah. Orang senyapre beni kok tu si salah. Orang sendak nyapa beni kebuk, orang sejet aben pun itaning swarga na ben Allah. Mun orang cedede na tak biris ben swarga ni berjauh ben Allah tak milih salah tak salah aja keli tak tuli nyapa aja main terkata tang kerja berang atau karbon lagi na tak pati nyapa bah ikan geli ada parlon na mana nale nyon semua pong-pong ki sak benan ruah jadi kaula menikah saing kebeda kesalahan pun apa bisa os kesampian nyokna seporah sitade bata sepon walaupun ko tuna orang ngasaporah nikah entar ka po compok ni sak benan nyon seporah nyon seporah kaula tak bisa entar ka compon sampian tong setong ben sampian maki yanto senengi compok tak kira entar ki ya ke compok ngane ka le tak kira kereta santosan gule tikel mo temo ni kanton ni kebon monta temu ben gulen ngi kama bayi nyapa olok ardeng kawira ngardeng ah kaula sering ngocaan panena tandena orang seampune sedia ki swarga ben Allah salak setong apa nikah napa lebur nyapa nyantoh wae Afsyus salam, ayo banyak ngolok salam, kembangai ngaro, lepo banyak macah, apa banyak ngolok salam, nengi Arab, ni kan tu tak usah je, pokok ngolok orang awaknya apa melebet, yuk, ngaru awak, jadi lah cukup lah. Tandena orang sesedia ki swarga ben Allah, orang leburnya apa belah, cebera ngaru, makana coba dah, marilah. Mai pasar, marilah. Coba ingat jadi ya. Ya, patah baru gelo. Mar ngopi gelo. Lah kelangkong. Mun bede kopi na, mun tade coba bermataber Pak. Repot mbean kadung tok du ongku. Aben sampian mun patah beri kopi, je pah lecu Pak toju ongku roda kan tawera. Arwa basa-basi roda. Ini bah lucu tujuh ongku. Lah kopi kena, iya jangan bah tujuh ongku. Sial tuan rumah noro. Ya Allah ke kopi reki. Anjir ni beni. Arwah keng perak apa belah. Nah, kejap keng cet tangan le benembian pak lepan nyelen kopi. Ya tak ada masalah ada ambu. Mi cet cekin ambian gini. Keng mon perak ambu gelo. Siapa lucu pak tujuh. Arwah pada keburu gio orang keng lejak ojaan wah. Beraknya jadi, cek beraknya Pak. Dua apa dia? Buk, ya, beri ya, rola mare. Kan gula mau cuman gaman gula mau jangan Pak. Tak usah sak benan ten. Buk, mari di ngaking kok dia. Sampian ben kula penikah buka elah beungeus swarga saben hari Senin ben hari Kamis. Hadisnya yang tak usah baca Arab Pak. Baca Arab apa mele tak jenabit pada tak ngartina ben kula ya. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Muni pamatur
Kau leben sampian ibukailah bengas warga ben Allah saben Senin ben Kemis. Sakakapina manusai sabora tu sana. Sepenting tak musyrik, pokok tak kafir, sabora kafi tu sana. Keng beda si tak sabora, sabar ya. Benteretan kita nyapa. Ada tak bisa kena kata. Yon dua berema bayi tak bisa kena kata. Leh, orang ingat ni kenikah muncet aben tepak kasih tak nyapa. Muncet lah mereka les narakan nah, maka ko aja keli bakun dia nah. Jadi berarti lah to les narakan nang dia. Enggak tahu sako apa aja. Pokoknya mun pon beda hukum beda pak tiga tipe ni kesampian nengi depan ni keabrontak alaban ke perintah Allah padahal lencelan swarga lebih jelas lencelan neraka lebih jelas pakun berontak kenikatan cecek kau leben sampian pun ipak alaban setan icecek ewen setan kau leben sampian make cang dede kau leben sampian bener cari kok bener bening kok si salah masa kok si nyapa kada. Ya setan na jadi siapa aja dah. Apa boleh pas cung sokeran. Engkau le ken mate tak le berdia dan bungkuna beun ja. Nyaut ale. Beun buk mak boleh mate. Cek saking mate odi boleh, mate odi boleh, mate odi boleh tak le bedu bakun jo kok ya dan ro mana bet. Ben ken mate kok ken kiamat taknya apa je. Jadi pada setan aja dah. Pada setan aja. Mila na kanten gula mator. Ayo sakakapin na manosay sabor ben Allah saben hari Senin ben Kemis sepenting setong sing lae. Mun andi perasaan soker andi perasaan tak nyapah ambui tuli nyapah. Orang nyapre dah ada berak si malarat. Berak ngoja. Dah mabuk. Marilah. Untuk Saudi, dina tak kutu Saudi je. Orangnya pak tak kutu Saudi dan pada ben sambian atau tolong kau orang tak kutu sekelangkong itu. Ya, pada ben gula, entar ngakan ke berung, lebat gula. Ninguning pas beda helm geker, padahal jauh. Geker, entar siang kau le nolong aki sabe, orang ngocak. Rele mas mana jalan mak tegar megeger helm caan padahal gula tak tingetin dan rele mas mana jalan mak tegar megeger helm gula bah kau le tak megeger nik ke mas mungkin pas era sih megeger caan pas apa sih megeger ki angin bola mak beda angin megeger helm selasa nikah pas ngocak kenikah tak ada nih sumenep usah mereka sorboja larang kenikah. Nih beker gula ngucap pak, kastanai tolong yang gula. Ku pikiran gula ngucap kastanai tolong. Tandu sekali bahnya mana? Gara-gara genikah amal kaula seampun niat bagus nolong isabe katas coret sokoni ben malaikat coret. Tina tak usah rebu penang ya. Coba nyono sepora. Cuma tegar megeger helm, nyono sepora mas, nyono sepora. Ada lah tahu saja ngelancar. Bentak butuh segalangkong silat letak segalangkong badan akhir kikir. Sampian mon keng ngata tolong ke tetang kecek keng bolan terus segalangkong nah. Sampian butuh segalangkong, mari meda agi ya. Coba urusan segalangkong. Napa boleh keng troya lemah. Waduh. Sampean mun pon nyapa, dina make tak nyaut. Sapa terus? Pakun tak nyaut ke nyapa boleh. Tak nyaut boleh ke nyapa boleh. Mun pon telo kali sampean nyapa, pakun tak nyaut, berema pak? Ya nyapa boleh. Ya beraknya pak. Saya tak kira luang bensin ya beraknya pak. Ya. Ben orangnya peri tak butuh isaut dia buk. Tina tak usah sakit ate gara-gara nyapa tak isaut dia. Tak usah sakit ate gara-gara sampian ala ko bagus tak isa kelangkongi. Tak usah. Arapa.
Tidak segelangkung ngabulukan apa ya tak kering dia. Tak usah apa, mau usah segelangkung ini, tak usah aja. Mayuknya apa bah, cepiraknya apa? Pong je bejo mangken panika. Pong keng mun lesak benan tak nyapah lebih nedri sak benan katon tak kira aja jadilah. Keng bukti aki tengeni sampian mun pon si tak nyapa tolos tak nyapah make apa sana tak keterima ke Allah. Make bejeng tak keterima ke Allah. Milan kadang bedo orang nom, bedo orang cet pamangkat ke masjid ben setan, paungke ben masjid ke setan. Cet sotok ke masjid. Ana pabolan arugi atau kar ben teretan tak nyapah. Orang ngak gini kecet ke masjid ben setan. Ara pabolan depan ke masjid aben sajen aroma selebih benderi penting ben reng lain. Sajon seret setaknya apa ben teretan. Ini ketan dejet ke masjid. Ampun tak peti keterima ke Allah. Cepera urusannya apa? Mun tak nyaut tibe. Pira nyaut dah. Demelek tak nyaut. Yud. Boleh bah. Iya. Masa hari sakit ate. Ini tak kudu dan cek tosan ring nyaut. Walaupun sampean ulok salam. Assalamualaikum. Tadi ring nyaut. Waalaikumsalam. Ya urusan pangkempang odi panika. Mayu makle bedo parlo nasak benan panika kaula ben ajunan seki soker senya Pak. Ampun sebenarnya kengki. Nomor 2 manter kaula ajunan setejeng paringna kelar ongke bejeng ke masjid ya. Pak kaula ben sampian penikah la tak usahnya banyak amuk kemo. Sina make taknya banyak malamalan. Tak usah patenya banyak bis habisen tak napatan. Pokok 5 bekto naung ke masjid cukup amalna sampian kang kui madateng ridhan Allah. Cukup lah. Sebab mun beda orang solat 5 bekto nampun ke masjid niketan deh cecet iman nampun de paungku ke Gusti Allah. Tore ker-ker sepon Pak Polo saiket sabite kong langkong seampon bek usia sen. Mun ki dek tadek ning ibe sabe sampean ben kula menikah. Rakira bila umur saya pakahare ning masjid tore gegep. Masa cet pas tak ongge ke masjid rakira nah. Gelu. Masa cet pas tadek kesempatan apa ngantos nuku tongket dia. Karena kebanyakan si depak ke masjid resi atau ngketan. Mun asojud ki nyaman, ruku ki nyaman, tau ke masjid ya. Bila asojud lah jerekang ruah. Lato od kera. Apa boleh cit lah nyon sebora. Cit lah taning telkok to od lah. Apa aja ke masjid taning belang. Jangan kancana ya Allah majan selak masjid dia. Beni apa sih selak aja dia. To od taning telkok je lah. Mun ki sehat to od tak ke masjid saja. Ruku ki nyaman, asojud ki nyaman. Pada tade nengi pasar, pada tade nengi sabar. Bila lah reku, ke masjid deui tak ning belang. Tak tu jenujen jen lecen seri sial kena foto. Mun ki gerger tak ongga ke masjid. Anika kadang kau leben sampai. Beni salah nyon seborah. Ajunan seampon depak ke masjid, ajunan sesolat 5 waktu nak ke masjid padahal ajunan ampon tak sehat. Aduh, manten raja nak kenceren ben manten baraka nah odina ajunan. Dan kau lepas nikah beniking karena nyali ya Pak. Ni kebut-sebutan ke sisi sehat ben si beresri ya. Mas lagi ngantuk sareku si ongke ke masjid. Mungkin gerger wah. Pas tadi si kenceng ngamangkat ke masjid. Sambi buk. Andi salah apa masjid? Terima apa cek soker ben masjid mbak. Kelu nah. Andi masalah apa Pak? Mak pas cek pengkonah ben cek sepeng si tak intar ke masjid ya. Tina make duhur ben asaran ja wah maurib ben isak ben sobun na belekan kan ngak kenikah sibuk ben lako make mayu ngak dia
ngak ke ngai ocan rengkon nawa. Ki ajem bila compat are mole. Bener-bener are kan ocan rengkon nah mun kaula kan ta masuk kina kana beri. Tebu na rengkon nah. Jom. Ajem tak usah goni je bila compat mole. Mesti beker. Pak saka kapina ajem mun keluar dari kandeng. Tojuna pasti tunya. Tada ajem king karena akhirat keluar dari kandeng. Eka amma beda ajem keluar dari kandeng. King karenanya apa tatere tanah sesake. Beda ajem keluar dari kandeng. King niat entara ke pengajian Isra Mi'raj. Saben-saben ajem si keluar dari kandeng tak kerah andi niat dan silaturrahim karena kerong gama jadiin tak kerah bila ajem keluar dari kandeng nom tojuna setong berak tunya cut tamak ajem panika keng sama tamakna ajem sanya tunya na ajem bila compet mole hari saya songkok bener kodung remon pas tak mole lekan nepet compet ya marah tak usah gelak je pas kok aku tibi paling tamak ajem tak tahu jendin siapa ajem tak tahu kehalal ben haram tak tahu kehalal ben haram ajem. Dari saking tamaan ajem menikah. Bila compet mulai pak. Ben sebelum sobu langi ding ajem. Tak tahu je jenojen, tak tahu je murni mur je nimbere. Pas ting sebelum moncar are ajem ngiding. Mesti beker, mun pas bedere ngasonggoan beuna kodungan reng, tak tahu je pet compet kide tade ning sabe beuni sarpasar roah. Ngiding jam. Njak mayu babak anur ya, perembeken ya. Mak keton pun parak tele bede kula ben sampean, Pak. Mau urip lekanan, ben isa jeka jua. Benik kata usahanya banyak orang nih kata. Masjid Nurus Salam retak parlo yang tari reng gending belu hulu serami aja. Tak usah. Masjid Nurus Salam retak usah aja ngunceng reng ketapang. Tak usah ada tengi reng lenteng bender mistah. Cukup ya sekitar dinar ya. Pas hadir ke masjid selak masjid ya. Geluh. Masa ngantos seorang perenduan tagaren taraden je siapa jeung. Ceng beda urusan terima urip ka Isa. Keng kaulah aku yakin. Setokang jaga masjid terima urip tak mulai ka Isa. Sepo pastilah. Mun si dengur dia tak kira aja. Ana apa bolan mak si sepo. Si mulia mangkada boleh. Letak gelar bentuk ot. Mun si kang jakang reja tak ke reja. Ani kan nanti aki pak milan nantian kaula mator. Orang sehat belum tentu sehat barokah. Milan pas beda istilah sehat wal afiat. Beda sehat wal madarat. Beda sehat wal afiat. Mara malah ingat. Sehat wal afiat ni kemangkin berak beda ni undangan. Semoga bapak dan ibu dalam keadaan sehat wal afiat. Arosi aku bayi undangan ben semacam undangan. Pada tak ngerti na apa sehat wal afiat. Keng lai tole sejang kencang. Tak ipasang ikaton beda sekorang. Sehat wal afiat penikah sehat. Saya kocak sehat wal afiat ni ke contoh nengak ni kenom. Kau le beri kopeng ben Allah buk. Dumak bisa ngiding ternyata. Arwah sehat. Sebabnya orang yang di kopeng keng tak ngiding. Alobeng dia keng tak ngiding. Sing ngiding ngai mau gepak dia. Arwah beni sehat. Nyon sepora arwah nyaman kopok.
Bah, kopeng nga beda. Keng rizki ngiding tak berengaki ben Allah. Milan saya kocak sehat panikah. Pakakas tepak keparlon nah. Kopeng bisa ngiding sehat berarti. Paringi mata ben Allah. Duma bisa nangaleh aro berarti sehat. Sehatnya. Sababannya orang yang paringi mata ben Allah. Celeng lagi ya. Pote naging tak nangalitan. Saya kocak sehat wal afiat panika pak. Kaulah ben sampean paring kopeng ben Allah. Alobeng ben ngiding kopeng panika. Pas iki bengiding aki pengajian. Aronya mana sehat wal afiat. Salanjang aku leben sampean paringi kopeng. Pas iki bengiding aki pengajian. Kelbunya ben kaulah ben sampean akelbu swarga. Salanjeng kau leben sampian paringi mata ben Allah pas pangabesagi seishawero apa boleh sembi pate ketean sakelbunnya bebenika tulis neraka pas mateh parpannya wero beri kera robu bah ya beni tak oleh onjet nyawer keciknya banyak iman kebesen nah lemilan nah sehat tak kau leben sampian penikamun keng ngibes warga kini kenyaman sehat walafiat. Mayu ke ke masjid. Yu sampian mon pon ke masjid adu tak usah bidabid ya. Reng mangken ni kepot lopot. Doana pada benreng asilat dari lekas apa? Napa pejeng ah? Pejeng acara kelacer, pejeng acek cepet ah. Asal tu pada ben ajamnya cok jagung katok onga keng bila doa ngidem gele setro hoso ah mon bejengan tak pikir hoso tak hoson jo doa na gele ngidem ya Allah ya mara cepot lopot sekarida ya Allah bejeng sampian mon pon bejeng mancer ka Allah ben bagus mak kita sampian doa mon ning masjid beda malaikat sia doa kieu. Reng mangken ni ke bejeng asal keng doa na Pak. Ngangkat tanang ke depakeun dia. Bodoh sih kalau nyarep diri ceheta ka ada. Aro berarti jalan barak bilang aja dia. Sepaling parlo re bejeng kadang kula ben sampian dari saking buduna abe ben tak kenceng ngaji. Abe padika ngadep ke Allah keng karena oleh na pikiran ben nafsuna abe. Contoh. Kula bareng contoh ngak nih kan. Kula ki nyaran lambok mungkin punan di anak tetelok. Kau lagi bolak-balik dek berek dek timur. Kau le datang ninguning depak kecompok ki nyaran nih. Benik bini gula nyon sapora ni ke gula abele menon orang tisah. Ngocek kaki rantai ben petes pas pasangin apa ruah cambe mata datang kau agak datang cepi sekoni cas ambu sebini tersinggung Pak mamatul kering sepo bini gula abele cek kau leh tak esto jangan jeretan kau leh cek parlo nasi akebay ninguning pas perak cep sekoni cek saking aja kaje belet kanan make pon tanda kan kau letak sakit ateh sering sepo bini gue lebih rasa semisem engkau tahu je berniat bagus keng atanya gelu engkau canring sepo bini hodri rojot paling enje kabauna cambe mata apa boleh kacambe nah ngiding bau na cambe mata arwang uta aja mulai kini bila tatemu bencamba mata pas ngiding ke bau na waan pas jadi kenyip cep pocur ban
Hodri cet mulai tak tuman ende ke jambe mata. Apa boleh pas betek ben rantai mata ben ben. Coba are si salah siapa jangan gula nengi peke. Lengak dia buk. Niat bagus ke ngangkui karep peker. Atanya geluh. Sampian menyaman pun apa kiba. Pada ben kau leben sampian mang kata ke Allah pak. Kau leben sampian pangarti geluh. Burle-burna Allah re apa? Aja sampian nyongo preng sake ningoning nibe apanya manorwah es campur ternyata si sake aja bawa kencing manis pak. Iya kan are tak atanya gelur ya. Ce apa nang senengen nah. Nyabis ka oreng entar kateretan entar kaman-kaman seike benang ginang si begeling agak tetemu bantuan rumah nah ternyata lah ada gigi sekali pos-pos seberi nang ginang gitu. Ayo le kau leben sampean ngadep ka Allah apa ni kasih oning ngelek kenapa burle-burna Allah re apa buk saya paling ikale buri Allah re solat tu kau leben sambian. Milan dari saking lebur Allah ka orang sia solat perintah solat penika beni Jibril turun ke bawah justru kanjeng Nabi pongke ke atas langit pak nika kangkui nutuaki langit penika bisa ibuka perak kaleben solat bengla langit penika paling gampang ibuka kalaben pejeng. Milan bejeng apa tepak, mun la bejeng tepak mancer doa pas teh keterima ke Allah. Kau leben sampean nenten bejeng apa depan reng asal nolak asal to bila doa ngitum geletan ganggu. Arul ni kan ingat arul to re sambikir weker kau leben sampean. Kadang kau leben sampian beramal keng oleh pikiran tibi. Nah iyo. Kong langkong gitu kau lengo janjit. Bodo orang cek maksana a umroh. Kiai abdina pensiunan gak gitu. Terus. Bodo kredit dan umroh sama keng. Ya buat keng. Arah apa mah umroh kredit pak. Njak kredit dan nyunuk kemandiman benih perak sepeda motor saya kredit. Umroh kredit. Arah pak. Atanya gelu. Le orang abojeng benih kebuk mun lek keterima bojeng ke Allah. Doa nama kita usah nying-ranying. Letembus pasti ke Allah. Can pasera jaipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo doa asma kanjeng Nabi doa si paling mantini kabila nomor sitong jauh falail sebelum subuh kan kanjeng Nabi. Mun doa na gampang sebelum subuh na si malarat. Nomor 2 dubura kulli salatin maktubah saben-saben mare bejeng selema bektoh jadi doa si paling tembus ke Allah. Ayo bejeng si sebut Nabi. Bejeng apa sampurna, bejeng apa mareh, bejeng apa sip, bejeng apa cocok ke Allah, doa nyelonot pak. Nggak ruh sih ke maksud. Mun para panah bejeng, main terhosok lu ben sambian. Ceng rengi tak ning keelekan ruh cit layara. Allah rengi ning ada nih, ya bezakir terus nih. Ben muning ke apes kemarin apa? Ya. Mak tade lakoh. Allahu Akbar sambil ngebesaki kompoi. Kan siapa jangan nengi bengkon. Allahu Akbar sambil aku kompoi. Kompoi ki burajar jeung panjenengan. Pah mancing ka kursi. Duh mon pah robu ada sekali. Tade lakom yan. Kan disuruh bojeng ke masjid le tade gangguan. Keng mun bojeng ke masjid mbean make pikiran ling ngeleleng apapun katerima ka Allah Pak. Tade bojeng orang ning masjid re tak katerima, pasti katerima.
Tak ada orang bejang ni masjid bitong tak hoso. Ada bitong hoso ke kapi. Orang mun bejang malah beda orang ku laku tak peten di urusan dengan akhirat. Iereng bah paki ben malaikat. Pasir apa nikah? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lain ni kepalainan. Ada antri, ada malaikat tak pati kuk nak kuk ke orang si bejeng ke masjid. Can pasir can kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pada ben jegawi yereng bah. Pada ben praproro ben jogrori can deng orang. Ada tak ada bengal mambu dak. Ada. Wah lembek jegawi lembek diri sumenep wa intaraka lu hulu. Tepak ariahat pasar lenteng sepeh. Padahal juga wina kita mangkat lekan nah. Nang lenteng lah ada orang. Ara apa bola nah. Beda tokang aja gen nah. Beda ku laku nang ya junna Gusti Allah orang beda ben keneka. Cetak pati selak langsung nyelonot ke swarga bah. Maka yardang ben malaikat. Domar wah mak lekat kas macang magencang masuk ke swarga. Domar sapar wah. Masjid ngucak tak langkong ring dilem ni ke malaikat. Masuk langsung. Langsung. Ya mula numpak masjid. Ada tadi urusan je. Karena jat masjid sebenarnya ada lakuna sudu malam ya. Milana pakona bajang ke masjid ban kusai kanjeng Nabi kayak kena ni serga gula ban sampian akhirat amale tak pala. Tahu sama lamalan silain pun Pak, mun sampian bajang ke masjid ini kita malamalan silain. Mari assalamualaikum awirid pun lah ngaji ambo lah tahu sama lamalan apa boleh je lah cukup je lah. Keng sambian mun ki entak intar ke masjid makilan di amalan apa-apa. Iralah solawat naria Pak Ibu 444 jan istighfar bedo 400.000. Hizbin Nasr, Hizbis Sakran, Hizib Sarkawi, Hizbil Bahar, Hizbin Nahar baca kepiben kajuan rajin. Mak boleh berakajo songai rajin nang kui ke kepim ya. Keng mun bejeng tak ke masjid dak her ka Allah jadi. Her ka Allah. Milana kau leben sampian mon keng andi coba bukti aki marah. Mon keng abe bede se penta ka Allah. Oh tabu bede kebereen si tak tulinying lah diri abe re. Coba mun tak parca ke masjid. Bede jawaban dari Allah jadi. Ye je berak saare samalam nom. Salak seto ngawasila na abe mak le lekas depak ka Gusti Allah panik ayo beje coba ke masjid. Sebelumnya bis kasilain pangeran aja habisi pagena geluh. Hadir ke masjid ya. Keng ni kebiasaan beda tukang calin apa. Kini kambian kendi ni ya Allah. Ya mun ngajar ya kok entar ke masjid lakuna. Jadi pas kadang setan aku to berem maben sepah mangkat ke masjid cecet mulai tak tu manintar ke masjid ban. Mun pas anak bener tanya, beda apa Pak mak ke masjid cereng pengajian lemari malam mak kia beli boleh be. Hari kadang si nyaut apa tak itu mesti kejawab apa. Otaben nah. Makipun mabengal abah, tetang ketaning belang si jongo jua. Kena ngali sambian itu nyaki demale tar ke masjid. Ya Allah, jangan tetang ke. Arya tetang ke masuk ke surga ongku. Saya ngak tak langkong kok motorannya mesebudak gigi ya kok le. Ya Allah, hari atang kelet ti orang bagus. Alhamdulillah. Namun beda tetang kenempian ngak gini kecekel wah Pak. Jadi tak bisa nggoyat kursi jadi ja. Setan ngak gini tak bisa pati nggoyat kursi. Setan ring iding reng adan buruh. Keng mon setan sing ngak jadi ngiding reng adan akamat Pak. Nah ada bukti aki. Ampun, kau lemator pun. Rasulullah tak kira lecek. Rasulullah tak kira lecek. Paling mantin na malamalan, paling mantin na pernyoonan, paling mantin na permintaan. Bentara kata abah ke Allah. Salat. Ben paling keterima na salat, meningi masjid. Meningi bengkawas, tiba-tiba gangguan lah. Allahu Akbar. Kompo ya kejo. Gerubak. Pikir mana? Ya Allah, mun tebak ke telur seresep dak sekali rupa. Ada burung resi agak bececen rupa. Ya.
Dan roh ke masjid apa? Malah tak pati banyak gangguan. Sampean tahu saya kebetir je buk. Sampean mon pon solat ke masjid dia. Lah tepak ben tetang ke solat ke masjid tina mak kita di amalan apa boy. Matim bian makin mayit tak itemu hilang tak tu je ni di marwah. Mak kita usah tahlilih. Tak usah apa polo nyatosnya tahun tak usah je seman ke swarga bian pon. Keng mula tak bejeng belekan na ba? Sila tak bejeng tukang calin na kering siap bejeng. Mun beda-beda ben jadi, maka macam apa bolong ben makam si biasa cak. Mun mate. Ana ba bolan, letun merjon na may abrian kasi lain ba. Sebab katon pasti beda merjon na gini-gini dilem kan itu. Lala. Ndak mayu. Sampean teu tina apa boy, Pak? Maki sogi pon. Maki pangkat, maki jejeh dunya na sampean. Keng mon beje ngegelegil, kenikatan jejeh dunya na sampean oleh na solakeun dari Allah. Lebuk yaki. Pangkat ibarat ngaki ban Allah. Dunya na ipajeje ban Allah. Sabareng ipagempang ban Allah. Keng beje enteng, kenikatan jejeh kenika solakeun dari Gusti Allah. Cara torot Pak. Jeje na sampean bekal teu dibukti gulaku teu diparodi deun ning neraka. Tibuk yaki. Tengki abe sehat, dunya tak rangkorang, pangkat tengki, mobil bede bengkong ngaracak, keng abe salat teu enteng. Napa boleh tak kerta salat? Jelas sakakapina ka jejeun kenika bekal teu disaksi gulaku ya juna Allah, cecet orang apa nika lajak kecabur ka neraka ben Gusti Allah. Kurang ceje berem Firaun, Pak. Abe neratok dunya na banyak. Keng moson Allah roh. Mayu kah cek bera urusan apa jam. Kong langkong asar, nom asar ya bekpet telepet asar ya. Mun duhur enten. Sebab makita apa jam mun duhur ambu. Ara apa bolan lapar ngakan lah. Ingat mun ke duhur. Malah saya tak bejeng duhur lalu banyak tanya, tak ada duhur gitu. Aru ini apa bejeng, aru lapar lah. Saya telepet asar. Orang naman bek, kopi dulan duen, boy. Mereka lah mari duhur, tak pati nyaman ke bener Jawa. Keli lah kalan tanah ya. Keng bila asar bekrop sorop are, wah bunggalaan bah. Congken robek nyaman, makiringan anggel leben nyakak roh. Itemu cele de jiken ro bilu bek malam bah. Cai bilu kedemaan, cai pendengar ten. Menebab cek lilih, gua pada tahu Pak. Pada tahu menebab ngecer arao, coba dengar teh. Cai pada ring tanin. Cai dapat orok ben Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Sehingga bejeng selema bekto jaga jadi kong langkong as-salatil wusta. Napa salatul wusta? Asar. Menyaman lakur ya. Sejen jen compet are sejen rende are kebere ya. Oh sejen nyaman ke bener. Sino kang ngiro jidel ben kolosok katon jen lecen ke bener ngai. Gongguan. Gongguan. Sepat robat deng bah ke bener. Yongguan, makai lolor, jen len nak katon lolo, katon napel pak, tep, keramik pak jen becer pasangan namun jen malam deh pak. Arab pa bolang setan sinolongi jadi. Sara malay tagepe. Kol berapa kena? Kol lima seperapat, lempo asar ki. Ya, ini kan bedoros korosen nasar. De mabuk, lu ya kari sakadebeng berak. Kakan sakadebeng jadi. Lu keridu kampet, kakan kampet jadi ya. Madalos gemet. Lik alik, wassalatu wassalamu alaik. Molem bian ceng tegenceng. Ceng nyereceng. Pada ban sita bengkoceng. Debak kebenggon nah. Mandi tak sabun bulekan aja. Takut tak kecapo asar aja. Maru kaburu mak, asar minta kecapo. Ya. Bejeng Allah salli fardal asri Allahu akbar. Jawab ben masjid. Allahu akbar Allahu akbar. Ya jadi jemaah toornya mana jadi. Ingat riri sih masal-salan ke kau di.
Ayo tak parja jemun keng kau leben sampean bede sepenta ka Gusti Allah tade selebih mantih malam-malam ibn tinggal salat. Bon salat paling katerima ka Allah mun ke masjid. Celun ke selain, Pak. Celun ke selain tina mah kita atapan ngi gua bajudan. Tina mah kita atapan ngi gua mandeli ngi langsar. Ya pokok masjid itu tak apa Ini suruh tak apa Sampian mun nengi gua. Nengen tau le apa aja. Keng mun nengi masjid sampian make perak nengen niat itikaf, tina mak nengen. Oleh ganjaran, Bu. Oleh ganjaran. Sami mak pernah dulu jereng sela angin nengi masjid terak. Mana pernah gelu ning gir lorong ro ning gir songai ro. Beda apa nak nom. Pujuk si masih bendem medisa. Mak bek tak pati beris kadang gula ben sampean. Mun si anya mata jamara ben taman bunga repas cek dewem mayen dare. Keng beda wali aman medisa. Aduh Gusti Allah pangeran. Kau lentargi ke taman bunga intargi. Jono cereng pada manusia nawak. Bodoh orang komentar nih YouTube nih, ari kiai sil komentaran ke taman bunga ruri ya. Biasa namun gindo apol kompol koreng banyak ngakan nih gir lorong, tak pati kening parjajo jantina mulai tak parjajo kan kok jadi ngaki. Mak panggempang urusan recek kelak melarat. Sing ngidingaki ke kaula orang sing kenceng ngidingaki, mulai tak anda itu, kaula tak bisa kan Pak. Kau letak kelar pada benreng alim lambak un cemacam kulirik kiai ceret Pak. Kula mau jaan pendik ilmu niki muslim niki kiai ceret. Ana pa mak kiai ceret ri kiai na sila ngala, ceret tala ngala, nyantir ke gelas gentong setong. Mak kita kercelek genlek error wah. Kita ben kiai pacung, kiai lu kulu. Lain, guru tak pati salah guru ten. Tak pati banyak salah neten. Bon manti kiai ngak guru. Arapa bolan kiai jedeng. Kiai jedeng ni kecanteng si nyentir bini jedeng nasi ngaleleng. Montro kain jedeng mayu nyentir. Kita ben ceret, mon ceret ceret lagi balier kepada ke timur. Akan teker pada baka mending kok, ya ceret bolan nah. Ya apa? Nganto sembian ke jompo tak kira main gitu aja. Lelang bala ngabek ya. Bodoh tukang jalin. Iya kau lu segi ya Pak. Kau lu menikah. Itu benih bini kau lu benih ke TV. Mata intar ke taman bunga cereng beda pasar meneriahat ro Pak. Jual patola, jual apa. Beda susu apa sih diri kedeli. Susu kedele roah. Entar de sahabat temu benore. Oke, mak sampean ke taman bunga ki. Jenuh sing pada manusan. Alari gula benih bini. Kiai re mak mon kurang olahraga nah. Karena gendang apa? Ngirset ngakan. Ben dokter perengak, tak perengaki. Jangan makan. Kula kan lepas asam lambung nih kah. Itu boki ben dokter takar. Pak Ustadz, coba sampean jangan makan malam. Kalau mau makan malam, makannya buah saja. Jangan makan berat. Ada bagakan toyang kayak ben Ahmad wang. Ada medetingakan. Nah, bolong ben kelebu. Nih lo ya tuh ben kelebu nih ya tuh jumbo. Sel bederenga tuh jumbo. Taedin ya. Pas kurang olahraga nih kiai. Ya karena siak gendang beda. Karena saya gendang betul ti alari taman bunga ben bini kau lepak male bedo olahraga pahta temu ben oreng. Oke, majunan ke taman bunga ki. Jen wah. Singa ke cek de temor. Apa ke? Temor bude dengan senam ke binian ke kepi. Boh, empian mak diri temor. Boh kau kan beni kiai. Nyaman. Jadi mun kiai pamelo payen melolo. Iya mak lah ni beni we mun oreng dah. Pak buah pada iber nom, lah pada iber. Milan kan gula mau jaan, gula mau ngisi bagian muslimat dan pengajian rutin gula mau cak bagian senom anom, seki burlebur ya besaki nyorot pajau bah nengi budi. Seneku mik orang lake,
beres ngudah tegangan pada tinggi lagi. Ampun, cek teh masak mun kiai tak kira, kurang kiain Pak. Kurang kiain Nabi Yusuf alaihi salam. Laula an ra'a burhana rabbih mun pagempang cek saking tak Allah senyetir tebah Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf lebur ke Siti Zulaikha. Siti Zulaikha lebur ke Nabi Yusuf. Taking polan Nabi Yusuf menika Allah senyetir polan pangkat Nabi. Ipa padeng kekuasaan Allah. Tandena Allah ipa padeng ke Nabi Yusuf. Nyinglah. Keng mon hodriri ya. Ada deng padengan ada ngidem Pak. Mila na tahu sasial. Mon bede kiai itu mulai santri. Na tahu sasial. Saya ka maksud di luar nikah. Nyon sebora nyon so. Moniki yang ini nikah jarang biasa normal. Sampean tahu sasial wak bodoh dungi jauh ni coba berok jangan bodoh kiai ngandungi santrena. Ya sial manusia giyah. Manusia giyah. Ben pa beda juriga sampean Pak. Pa beda juriga na kotu. Kotu jatuh. Ni uningan ni kang ini ke pengobatan alternatif aja kanjae. Mi tolos yo bediwi ni nambian. Ongguan. Bedeli oleh nongku Bapak. Ini kan dan gula mator panika. Lusur ring kau le tak bisa temu apa-apa ben kiai-kiai ko. Na tak bisa gula punten. Sering kadang beda orang atanya ning sar pasar aja Pak. Kau le mun ka pasar entar tibi. Milan mun sampean beda ning pasar anom. Cek sial mun lekot gepok ben gula. Gula sayur abelanje tibi. Belanje depor gula belanje tibi. Hak Milan aku nyetir ke kantor tak seguk sekali tan. Apa boleh sopir cet pas sakit mendadak kan ya Allah sopir sakit pas tak boleh tangkel jangan gula. Itu mau ceret perdon jangan wadi sakit. Ada keker gula ben anak ni gantung. Perak tajorok kabahagiaan itu. Jangan gitu ya ini di mana ini saja. Patoron gak ini gelu jangan patoron baru menjejat senyopir giain ya. Tidak mobil. Ya benih salah na panitian. Ya tak salah. Apa beda sing ngocap. Ya Allah mak bocil dia nak nak. Benih bocil lo anak. Tidak ada mah. Kau lamun ke pasar belanja TV. Tahu sasi ya lembian. Mau nasong teruk nyon sebor lagi. Kau le salah aja naku sayur salah aja nabudu naku napa song terosong. Maki songkok reng mereng roh. Kenika kau lesi asli kenika. Benih keng haddam Pak. Kau lesi asli kenika. Ya entar mun lerek berat tolong ni. Kau le kenal kapi ni. Kau nengi pasar tu kenang na sayur di sa kenang na juga aja nengi pasar anom yang gigi ya. Ni pasar anom ke pasar lenteng gule tak teman nyongopan. Ana apa boleh nah. Benih keng kena ibir kau le benika. Sabab banyak wali santri. Mun boleh ni pasar anom wali santri juga cek banyak ten gule. Yang gula mau cacat, mun kau lentar ke pasar, kau le meliah. Mun tanda beli gula, kita beli ya. Mulai tak bagi. Terus ada kacukan, atraki ke bengkok. Mun ada atraki ke jopo, ini ke pasar gula meliah. Kan saya kuki ya, saya lentar ke pasar, pamilo gratisan. Deki kau jaga nyaman bener. Kau lentar tibi ke pasar. Ceno Pak, sebagus rereng laki jadi belum cukup. Apa kau le kerasan gara-gara kau le budi taman bunga benar. Cuma kayak laki apa berat teh dulu melulu nih dulu. Ayu marah sehari hukum si kemaan. Diri kitab si kemaan bon. Si bener si belum ceri lelaki apa bini? Lelaki. Keng reng laki mangken tau nih kecoklat kan. Hakikat Pak, hakikat. Ini keungguan nih, ini kak gula anak beda. Anak gula mulai lahir sampai raja. Si mandi gula, embun taruh norok. Mulai lahir, embun beda, anak Pak beda. Kau gula si mandi. Anak apa sih yang biasa nih ke gula. Lalu ini kemarin itu pengajaran mungku kau gula benajunan penikah. Ayo ke masjid, malah tak banyak gangguan. Banyak gangguan penikah Pak. Menengi pok jompo penikah. Aduh kah.
Para Rabu sami muljah, area cerita dewa deman, ya lah kalau setengah 11 lah. Paling punten na kulaban sampian, mon apa jeng ke masjid, mon kelopai ruah, beda si mainga bu. Mon nengi jompok kedung kelopai bah. Allahu Akbar, kelopai. Hari tetelo apa pak empat lah ya, le boleh gila dia. Le hari mon nengi jompok dia, pakunkan lah. Mon dari nyilo na betes kok pak empat dia lah. Iya kok bertengan ke kapil. Saya kebayi telil bah nyilo na betes. Kan tak tuli de pak empat duhur benar sarah. Can tetangga na benar bejeng apa? Ya mak benar ya bejeng tetelok benar benar. Beni apa lopai? Kini kalak kasi yakin bapak empat dia lah. Ya, saya kocak yakin dengan lah saya sekoni anom. Tetelok bapak empat dia. Tetelok. Dua apa tetelok dia? Dua. Nggak ruas sih ke maksud. Benih tetelok apa pak? Payakin pak empat apa? Aja tetelok jadi ya. Nanti sih banyak tekor ke pejengan. Mun bepejengan buk, mun sampian kelopai kalak saya paling sekoni mun pejengan. King mun sampian ada ering guring tak tong bitongan. Kan. Hari tetelok apa pak empat ya? Lelemak jadilah. Marah malah tak tekor tega kena orang dia. Kan tak tuli hasil orang ngejual loh. Pelanggan apa depan kula ben sampean kapi. Ayo pokok landa ongke ke masjid. Cek perak kau leben sampean saya ongke ke masjid. Nak foto yang juga. Buk. Non sebab kula mesti ngiding kabar beda sekolahan madrasah anyar aja. Ongguan baca. Beda. Madrasah apa? Diniyah. Lemah. Mari asar. Nah, kol dua. Marah-marah. Tak kira anan ring Surabaya saya pas sekolah reja. Ya anan ring dia enom. Nyon sebora. Kau le mator eman kaman. Mak, sampian maraja anak. Paraja. Belum tanto anan sampian ben kula penika esto ka kula ben sampian. Hak iman kaman kula cerita. Ya. Kaula nerima tamu ke compok orang ketelo. Bini kedua laki situng. Se kedua ni se ketelo ni keseteretanan, Pak. Bini kedua benih seteretanan. Tak ketelo benih keseteretanan kepi. Bini kedua sedek ngodeun laki. Entar kecompok atau kar keregingan gara-gara rebuan tunya na apan benembun. Sedua pada biniin S2. Selake nom S3. Doktor. Nyon sepora. Oning ke doktor biar. Doktor ni kepaling tinggi na sekolahan. Ada boleh di atas na doktor, Pak. Di atas na doktor ni tepak ke genting na sekolahan na, Pak. Dari saking tinggi na doktor. Ben sekatelo ba ni ka entar ke jompo buk maleoning sampian. Amo belan kegepi. Bada setong sebini pa ni ka gelang ngeremet jak saking sebab kali air menot ku lele air. Tapi sekatelo ba ni ka pak perlu acak gig rebuan tunyan ring sepona. Mon pola no bani sekoni. 16 miliar segi bagi. Keng makila banyak kau le tak kira milogi ya. Perak di tukang botos ah. Makin madatang tak kira milo sebab kau le benianan. Kau le perak milo masalah nah. Ingki nyon sebora can akal korang tuk langi ilmu nah. Cek bereng se kedua S2 se paling mudah doktor. Atau karena gara-gara rebuan lalako napan benembu noleh nama larat. Muti pikir? Cek saking ngecan akal. Bede sema tombu make setong. Cek ring tak kekurangan apa? Mungkin kekurangan mak mobilen nah. Mobil dong ganteng. Cek saking bede sema tombu setong. Mayule engkau saya kocak waktuan engkau rikutu nombui.
mak le tolos tetidin epak bendin embu oleh na ala ko malara tak pak ben embu re mayu tak usah pong ambong kok ben lakar are jedhaan kok ben lah keng mayu sadeka aki yuk sompeng aki cek ke masjid dimah sabe cek ke pondok dimah mak le tolos eka andi epak ben embu oleh na malarat re mak le eki bekaswar ke ben epak ben embu tina kok ben je aja ya kok ben mak tak soki je tak kurang pak apa je tak usah ngampong ke tetina na pak ben embu mak le tolos baro katunya na pak ben embu kan bagus nih. Tapi makai dokter pak, mon pon tak tombu perasaan itu keren sepo tak bisa kan. Anak apa boleh nah, tadi mana bu. Bila tadi mana tak bisa aja. Mila na sampian mungkin masa sekolah anak, cek kan niat mak le gempang nyari lakoh. Sampian mon masa sekolah anak, king niat mak le gempang nyari lakoh. Beni pira orang makin pian ika lakoh laku na sudu malam. Marabuk yaki. Sampian pak mungkin masa sekolah anak mak le gempang nyari pese tak usah pese na orang make pese na sampian ipel ngot laku na sudu malam. Jadi kau leben sampian mun masa sekolah anak mayu peniat karena Allah. Keng mun dinia ada dinia lain karena Allah ada. Apa kita kira kita berurusan ben praproro aja. Mun dinia ada urusan ben praproro ada. Tak kira ageket ben apa bos apa mana. Kula make ketua yayasan ngi compo. Cu tahu belekan na oleh berempat bos jadi. Kose sanawi kose ali tak tahu boleh dan tina. Korupsi jan cenggenjeng ngabi tibi sebang. Pokoklah sekolah na je bagujur mun berdekat-kat locot pakoh. Engkau jelas kula tak terorok nora kekenikatan. Pak, mai urus-urus ban kene. Kula mau jangan. Bude teretan gula. Telo popong oca. Le mata engkau ketua yayasan. Arapa magaji. Mon engkau ketua yayasan ben bulan na ubah mobil kok. Ya kan tak ketua yayasan ben nga. Jadi ya bolan dah. Mon engkau nja tin. Kau le saropia ta uning karo ben pesena sekolahan kan gitu. Sampai makin. Magi ko jaga ketua yayasan. Berak boy SK berak surat tanda tangan. Do pak segemi biki sisa ben bulan. Setempel lepas katok, setempel meli tibi, bolpen meli tibi. Enten benikeng kena cengo jangan besina subcet kau le tanda. Kau le tak uning kekenik kapolan. Mila nama yuk, ibu mak le tawa bejeng belekan. Naudzubillah. Sampian mate, sampian lecer jadi tanah ben kau le penikah. Keng munki akaria anak seoning maca doa ben ki tawa bejeng tahu ngaji. Kau leben sampean makai lecer di tanah pakun akili kenceran ke kau leben sampean are nyaman dalam ciong umur tak mau tahu ngaji saya pikir mau tak tahu ngaji bu mau bedo orang sepola mate pak tina ma oleh 100 tahun mate keng anak pakun ngaji anak pakun abajeng seoning ngaji ben oning abajeng gara-gara sampian semangaji sema sekolah sampian makita rok nurok malai pokok sampian nyotok asa kolawa sampian makiben kulo ni kalecer di tanah pakku nakili kancer makita ibut sebut benanan are nyaman dalam jeng umur sabelik mon bedereng sepo mate anak tak doa aki sedekah tak sedekah aki bejeng tak tahu bejeng ngaji tak tahu ngaji apan benembun se mate roh aru beni virak mate roh bengkanya mana jadi ada lah pak tak ngurus je. Ana apa bola man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Mun beda apa benembu mengaci anan ka diniyah ya ciri ngaci ongku nengi diniyana. Ya ciri apa jeng nengi diniyana. Ya ciri awudu nengi diniyana. Pas tau ongku apa jeng, tau ongku ngaci, tau ongku awudu saben ngaci, saben apa jeng, saben awudu apan benembun makin ngideh makin mate milo ganjerna pokok oleh napan benembun si masa sekolah cak pro norok kanjan kok mungkin pira pro norok kanjan engkau norok anu ya pak demak jong sekolah wak ke masjid jalan apan tak niat aja keng lamang kat tibi makin titik kiayaan tak milopan ja tak milo ja mayu bapak tepak mungkin masa sekolah deh cuma mikir nasihat doa ki kau leben sampian pak mun la anak majabat TH boleh kena tak tahu ceng majabat TH pada benering beli
Syirotol. Di mau berdapat teh cetolan jadi. Hari ya mak tak kira dua kireng tuan aja magi abe tak kira apa jeung lekan teman ngadi. Ngaji Quran tak tuli ampos je. Ngaji Yasin pokok depak ke turjaon pah yentep. Padahal beda boleh turjaon ibu di negian. Ya ngaji Alif Lam Mim Dzalik yentep pah. Mak malarat Quran dah. Jadi saya tak tuli mareh. Mayo pangaji ke diniya panika. Siapa kalah kulaku pas sekolah. Kol dua pamangka. Dia beke rek ya selain dia songop apa. Di masa sekolah nai sebab ni kamai masjid. Ubode kata cat. Dia ki kelas cat. Ma yungop songop kelas rek beremaan. Mon guru diniya re pastilah guru akhirat mon diniya re Pak. Tak kira beda apa aja mon guru diniyah. Paling lah beri seragaman setahun sekalian. Jadi mon beda. Mon tak iya ki sombengan saya beli seragaman. Saya sombengan pada guru nah. Gusti Allah. Kayang tahu saya tak kok guru diniyah ampon. Guru diniyah pani kecet SMP na ben Allah kencirnah parengaki paki ku laku ni ajunna Gusti Allah. Ben manter foto kaula ben ajunan pani ka ayu. Naudzubillah. Oleh marajana foto biaya ika kapining oning pakun tak tahu ngaji tak tahu apa jeng parcoma Pak. Manter saja pada kata rema ka Gusti Allah. Akompol kau leben ajunan malam mangken manter kenging hidayah ban manter pareng na barakah. Saka dinto pun apa sih bisa ya toraki korang langkong nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.